Sanibonani bafowethu okukhulu ukuzithoba nangenhlonipho unibingelelayo uThula Sibabuke ufana wapasi le emzimkhulu kaMthwani isigodi ngithi bafowethu anginethulele nangumsebenzi phasi kwalo iqembu laThula Sibabuke engithemba ukuthi nizokuthokozela uneyingoma ezu12 engisebenze ngokuzimisela ngiyacela nani bafowethu ukuthi ningeseke ngoba ngidinga kakhulu ukuthi ningeseke ukuze nami nginyela ngafane nabanye abaculi nginenzele lokhu enikuthandayo ngoba phela sekwaba khona nokuthi nikhohliswe la emculweni. Mina nguThula Sibabuke ke ngizimisele ngokunenzela okuhle futhi okusezingeni yikho nje ngithande ukuthi ngikhiphe ngalesikhathi unyaka sesiugoqa ngoba ngenzela ukuthi ngifike nasemakhaya niphethe okunonile phela.
bahlangene ngalo babuya ngamunye ngamunye bezongitshela ukuthi alikhuluma kabi babuya ngamunye ngamunye bazongitshela ukuthi bekhuluma ngami babuya ngamunye ngamunye bezongitshela ukuthi akhuluma ngami awusho ndoda wayitheni yawusho phela awusho ndoda wayitheni yawusho phela awusho ndoda wayitheni awusho phela ngoba vele abathuli sebanikhohlisa kade ngayibona leyo nto. Bafowethu ngasho nje ukuthi kona nguphakathi kwamakhosi or phakathi kwezinsizwa ngakusho okuthandayo ngenxa yale ngoma engiza nayo engithembayo. Yikho nje nginxusa kakhulu bafowethu ngicela ukuthi niyithenge ningeseke ukuze uthi usudlalile iqhawe lakho bese uyashintsha ukuthula sibabuke. Ngiyakuthembisa umehluko uzoba khona lapho. Yikho bafowethu ngicela isupport. Bese ngidlula la ngingaqondile kodwa ungena lapho ukuthi nazi bafethu ukuthula sibabuke uyedwa umculweni ngamasikhathi. Njengoba nazi ukuthi into nento uma isezingeni iba nalo ihlongkhong la khona. Njengoba wazi ukuthi kwaba khona uSpitz kodwa ekugcineni kwagcina sekuba khona olephuza okhavela kwaba khona ikhavela ngenxa yeSpitz. Emva kwekhavela kwagcina sekuba khona nakukhayela. Yonke leyo nto etholakala eStratings. Original wento ke kubanzima ukuthi uyithola. Njengothula sibabuke ungumtholi noma ikuphi kanjani. Uyedwa nje uthula sibabuke emculweni. Isihloko sesithi sithi igama lami. Cela sihlangane khona bafethu. Ungangifonela noma ikuphi nazi inamba zami uzosibona la escreenini. Ngiyathokoza. yedlulisa ukubanga ubedala ngothando ngiyalona ngoba ngiyazi uphila kwencindezi ubangane bakho yedlulisa ukubanga ubedala ngothando ngiyalona ngoba ngiyazi uphila kwencindezi ubangane bakho bathi ngomela nomuntu ongenamali bathi ngomela nomuntu ongenalutho ngoba ngiyazi uphila kwencindezi ubangane yedlulisa ukubanga ubedala ngothando ngiyalona ngoba ngiyazi uphila kwencindezi ubangane baze basho kube ngani wenza ingekaluthule wena bathi lo mfana ushintsha amantombazane baze basho kube ngani wenza ngenhloso yokuthi sihlukane bathi lo mfana udlala ngentombazane awukhululeka khululeka my love ngingowakho khululeka my love awu ngingowakho khululeka my love ngikhulekela ukuthi babungipha amandla ukuthi ngakhelela khaya lele sengithuka ngalo manje ngikhulekela ukuthi babungipha amandla ukuthi ngakhelela khaya lele sengithuka ngalo manje noma nginezinto ezifihlekayo kusekhaya impela lapho
angisoze ngifihla futhi angizinyezi imali